Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama sekasohor antep asor alos tengka kulinator patot kapiarsa dedebunna kong langkong salan semulja Kiai Haji Sulaiman Badri alladzi sami'na wa ata'na. Torjukan salan semulja Kiai Muhammad Adnan sifatan kaula amul jaki torten kaula ta'zimi. Torjukan para masyayikh, para kiai saya tak bisa abdina nyebut asma agung setong persetongepon, namung tak ngurangi rasa hormat abdina si abdina amul jaki torten kaula taati. Panongkul tisa beringin salirana semulja Muhammad Saleh sareng seteja perangkat epon sebeten kaula amul jaki. Panongkul tisa nyapar sana semulja Bapak Sutrisno sebeten kaula amul jaki. Para sepuh sasempeen torjukan pihak pisan bini Bapak Haji Asep sarengan Hajah Suti sebeten kaula amul jaki. Seteja hadirin hadirat undangan sebeten kaula hormati. Kangkui lebih parjukaipun pasemuan ebejalaku Kak Dinto ang lebeti pamator sekabiten ngereng beten gula sarang pate para ajunan seteja cek cokba kaangkui ngon juga kipo torjukan poci sokor da ajunipun Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati Jalla Jalaluh biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sekak dima ampun banyak apareng pansapunapan nikmat rahmat hidayah torjukan maunaipun dek beten kaula sarang pate para ajunan seteja engki Kak Dinto kong langkong nikmat sehat sarangan sempat saing ke beten kaula sarang pate para ajunan seteja bisa Rabu alongku memenuhi undangan sahibul haja engki Kak Dinto Bapak Haji Asep sarangan Hajah Suti. Kangkui sami-sami apareng pang doa dek kadua mempelai engki Kak Dinto Ananda Hasan Basri sarengan Nurul Yakin melarmuka kehadiran betun kaula sareng patu para ajunan seteja kacarta amal bagus sekenging kenjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat torsalam melarmuka tetep sepak kaator dek kajungjungan betun kaula sareng para ajunan seteja engki Kak Dinto kuste panutan semerte umat senerai seteja alam bangket hari kiamat engki Kak Dinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para ulama, hadirin hadirat undangan sebeten kaula amul jaki. Kumalancang abdina tormator torjukan nyon sapora para ajunan seteja bit asmaipun Bapak Ahmad Yani sarengan Epu Mutimma kangku nyampiaki saperis okara mator sakalangkong dek salerana pihak pisan bini si ampun soti
narima kehadiran beton kula sapurundut sederi tisanya par Kak Dinto kemberi kalaban pangesto tor pangangkep selangkong nyenengaki saing ke abdina tak mangki okara kangkui makulu esenadede dari saking bungana akatia gunung pependinganna namung abdina bisa doaki malar muka sohibul haja Kak Dinto Bapak Haji Asep sarengan Hajah Sutarti Kak Dinto paringna kunjeren kasalamatan tor kabejeren odi itunya kantos de ke alam akhirat kong langkong anak sedua ingki Kak Dinto Ananda Hasan Basri sarengan Ananda Nurul Yakin paringna judu baris fiddini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin dalem tentek tertantuk rabu epon beten kaula saperundut sederi tisanyapar saing ke beda pola tengka sekorang nyon tuke kimung kupang gelian para ajunan seteja kong langkong para alim terjugan para ulama para sepuh sebede Kak Dinto beten kaula minangka bekel dari pihak pisan laki sederi tisanyapar Kak Dinto anyoona sapora sesobung betas epon para ajunan semulja sebeten kaula amulja ki nyarwanna beda itabing mantermu ke amat tua manabi amat tu manter benyaah pangantan na ampon lestari akabin manter beda cudu manabi cudu manter sampurnaah kalaben nyopre barokah torjukeun kamantin agung bismillahirrahmanirrahim beten kaula atas nama Bapak Ahmad Yani sarengan Epu Mutimah bedi Masra Aki Ananda Hasan Basri deka keluarga besar Bapak Haji Asep sarengan Hajah Sutarti kangkui epateti bagian dari keluarga Kak Dinto torjukan panyoon jangan kebegi anak mantoh tapi ang kebegi anak reween saing kebeda hal-hal sekorang nyontu keki dalam saare duare sabulan dubulan tak langkong anyonah buru keki karena Ananda Hasan Basri Kak Dinto aropaki nak kanak ki ngode tanto bisaos perlu arahan-arahan torjukan beburukan sehingga Ananda Hasan Basri Kak Dinto bisa odi jalan siridoi sareng Allah subhanahu wa ta'ala para ajunan, para alim, para ulama para epu bapak undangan sepetun kul amul jeki sesa terus epon beten kaulah dari tisanyapar apektah ker oker ramo torjukan masaan beras sabulir tak langkong tarema aki kalaben sampurna saing ke hal Kak Dinto korang nyampurna aki tor tak sami sareng ateteng kay Kak Dinto beten kaulah bit asmaipon Bapak Ahmad Yani sarengan Epu Mutimah sanak bereje anyoona sapora sesobung batas epon pintaro emurojena ngalak beto bedena pangatero Kak Dinto cek rajena tapi saking Kak Dinto ampon kabedena peremali di Kak Dinto sakalana ki atas nama dari pihak pisan laki tak langkung anyoona sapora sesobung betasepon para alim para ulama hadirin undangan sebeton kula amul jaeki lebat pasemuan sesangat agung Kak Dinto abdina anyoona pang dua epon para ajunan seteja kong langkong para guru para bengasepuh para alim para ulama malar mukeh nak kanak seka dua Kak Dinto parek napa cudu sareng Allah subhanahu wa ta'ala itunya kantos deka alam akhirat saing ke pareng tetepen putra atau putre manter muke tetia putra sesoleh torjukan sesoleha si apek teh dek Allah torusan epon apek teh dek bengasepona akuna dek bangsa agama torjukan nagara epon aropa kesetong peringatan dek pangantan sekadua katarate kapajikaran manuk ngortok dek temurah tetimun ala kebini cek tokaran mole totok saumurah para meladi Kak Dinto tetap ya arep pangdoa para alim para ulama
kanggui pecerepon kaudien anak sekadua sehingga mencapai kaudien sakinah mawaddah warahmah. Insyaallah Kak Dinto sebisa abdina sampai yaki mantar muka deti manfaat utama epon dek pangantan sekadua sehingga beda pamator sekorang sontuk mengkupang kalian para ajunan seteja kong langkong para alim para ulama para sepuh hadirin hadirat undangan peten kaula anyo ona sapora sesobung bedas epon kakiae epangaci male oning lanceng pendek nah mana bita saya tak langkong cek caliaki Kak Dinto ampon kabedekna hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq summa assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Wa ba'du hadratal muhtaramin masyayikhil ulama ashabal ma'ahid wal madaris Kiai Haji Sulaiman Fadri, Kiai Sama'uddin, Kiai Haji Hasruddin, Kiai Adnan wasairi muallimina setajana para guru ngaji tokoh agama sesami mulja sesangat abdina amulja aki hafizahumullah amin. Kaator jukan dak salerepon panungkul tisa beringin jukan panungkul tisa nyapar sekak dinto samirabu ekak dinto telem si ampun tomos ikhlas mertema kersari epon tersteja para putih saepon sesangat abdina amul jaeki kator jukan steja rombongan pisan saya lakian saya jukan binian si ampun tantu kerabu ekak dinto telem sederi nyapar petisan epon si ampun norap kacumam beren elokian si muka dinto sebetan kawala setejena amul jaeki juga tak kalib de penotre eki Kak Dinto saudari Nurul Yakin sarangan raka epon Hasan Basri sesami beten kul seteja atua eki malar muka tetia judu baris sakinah mawaddah warahmah. Hadirin hadirat para bapak ibu sepo teranum rahimakumullah. Sungkem lomir maber sang malate pote ngiring beten kul seteja malar muka tetap kaparing na jember dari Allah si maha suci permela ngiring beten kul seteja kaangkui meltes aki ate dak keguste sekak dima beten kul seteja arsah ngembeng demang tengah saker kaanyo arus tandes kebelesan sita akhir sereng kanikmaten sita apunca kebelesan seebek tak ketambek dari Kak Dinto ngiring pantas kirana kaangkui ngonce kiki poci biqauli alhamdulillahi rabbil alamin ang libeti alajar loros cicir cerdak tornak nak rahmat tomita karsaipun beten kaula seteja bisa angarabuiti kanan sahibul hajah eki Kak Dinto Bapak Haji Mughni Bapak Haji Azab sarangan Ibu Haja Suti torsteja tondun pele karape Kak Dinto telem dalam maksud tertujuan eki Kak Dinto maranta lampa
badaepon sunat muakkad akdun nikah baja are kak dinto malarmu ke kalaban arpan sesangat tinggi badaepon tasyakuran kak dinto abekta manfaat maslahah barokah yang sebesar-besarnya terkhusus dekah kedua mempelai, amin ya rabbal alamin. Sekadu kalepon sanjungan solawat mengassalam salatan wa salaman tambena karahmatan tur kasalamatan melarmu ke tetap Allah ani baakina dek junjungan Gusti peten kawal sedaja beliau sahibus syafa'ah beliau hadil ummah si ampun abektah aromat aramut peten kawal sedaja sederi kebutuhan minat tulumat ilan nur si ampun aran tepeten kawal sedaja kalaban pedek iman tauhid ajunan ipon Allah. Beliau adalah Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rabus teja sesami mulja nalik tekipan saponapan debu sesangat alus lemak tercerna maka beten kaula bit asma'ipun Bapak Haji Mughni ika dinto dalam sarangan Ibu Hajah Suti tor seteja tondun bele karape ika dinto iki kak dinto ngatoraki pansaponapan matur sakalangkong pansaponapan ebuan sakalangkong sesubung pancubung tandingan epon atas Rabu soti longku torpan doa para Rabu seteja para masyayikh para ajuan seteja tantaritan pisan lakian juga binian seampun ngistoaki parempeken sesabelun epon atas seteja negak dinto atas nama sohibul haja Bapak Haji Mughni otaba epon Bapak Haji Azab engki kak dinto tak bisa males kalaban materi angin addu'a dek keajuan ini pun Allah jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Sekadu kali pun beton kau lebih asma pun sahibul hajah kak dinto telem engki kak dinto aroma sakataburan sagunung emas berlian sekak dimah atas epas raakina kacong lanceng kuluk bungkol senyandeng asma Hasan Basri dek kabetan kaulah Haji Mughni ikak dinto telem maka kalau ben epas raakina kak dinto beton kaulah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin narimah kalau ben kedua tangan terbuka buntal dalam ati cungcung kabun umbunan sembari berdoa da ajuan Allah barakallahu lahuma wa jama' bainahuma fi khair amin ya rabbal alamin. Para rabu seteja tantaritan pisan usuk maipon sebutan kula amul jaki salpak salpuk beringin nyongsang taritan pisan tak mabit takok kobeter Hasan Basri mesti sayang tak epane eka kapongoda karena kapongoda tak andi bayi tak yang kebe minangka anak mento tapi yang kebe anak rebe otaba anak tibi oleh sebab kak dinto dak teritan pisan otamaipun ngiring kaangku song osong lompung ngacung ka imbaan kaangku samia aparing bitoa agung seingke kaduana aceleuna iceleuna Gusti Allah kalaben ridho terngiring lalampan para masyayikh otamaipun sebedai kak dinto saingkena anak sekadua kak dinto bisa atur tetia cucu baris salamet sengau tor angau pi senyelep tor nyelepi utamaipun dek keluarga kak dinto amin ya rabbal alamin. Para rabu seteja sesami mulja seterus epon atas pansaponapan seampun betiban kiban arapa aki pangistoh dek kebeten kaula Haji Mughni sekeluarga utamaipun dek kanur yakin minangkah pengantan bini kak dinto atas pangisto epon maka ten kula emot dek ke Gusti Kanjeng Nabi saadabu tahadau tahabu kalaban saling berhadiah maka najiralah nyataakin nyetongakin nyekenakin dek kabedeuna se apa se tetiha cita beuna malar muka napa se bekta se ampun teti pangisto tetia panyakan tetia pacimatan siungataki singokwaki seingkena keduanya hidup bahagia rumah tangga yang bahagia baiti jannati dari dunia hingga bertemu lagi nanti di yaumil akhirah amin ya rabbal alamin. Para rabu seteja sesami mulja sekalian aki atas seteja pangisto beton kaula tak bisa males kalban pansaponapan secara materi ataupun lainnya pangisto kak dinto Allah selebih oning malar muka sakalian aki benih perak sekadua benih perak antara Nurul Yakin sarang Hasan Basri seseken tapi bisa nyekenaki
juga ndek kabelah ikak dinto sangan belah selake Hasan Basri sebeda itisanya para amin ya rabbal alamin. Para rabus teja sesami muljah minang kapongkasan yang kikak dinto atas nama Sohibul Hajah Bapak Haji Mugni, atas sateja kaapesan, atas sateja kaaipan torator tempat sekorang nyontu keki senamon asese buje sateja nekak dinto beton kau letak bisa malas kebagusan para rabus teja anyon sapora mana bibir gunung tinggi sobung secing atingkian madi berdesa ke dalam sobung secing ada leman dari panyoon sapora beton kaula atas nama Sohibul Hajah. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan atas nama Sohibul Hajah. Lebih torok orang totor besa beton kaula anyoon sapora. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.